murakoze cyane bakunze Ibendera TV, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Umugoroba mwiza kuri imwese. Ubu ndavuga bari mu mujyi wa Kigali, mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no hanze y'igihugu. Nitwa Janvier nk'ibisanzwe, akaba ari tugiye kubana mu makuru agezwe ku isaha y'umugoroba, agiye kwita ku ngingo z'ingenzi izikurikira. Tugiye guhera mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko u Rwanda n'Ubushinwa bishaka gushyiraho itsinda ry'ubucuti bihuza abadepite b'ibihugu byombi. U Rwanda n'Ubushinwa binjiye mu biganiro bigamije gushyiraho itsinda ry'ubucuti hagati y'abagize inteko nshingamategeko z'ibihugu byombi mu guteza imbere ubufatanye n'imikoranire. Muze kunyemerera kandi tugere mu gihugu cya Afurika y'Epfo, tubabwira ko abantu bitwaje intwaro bamishe ibisasu mu bantu, maze abantu bagera kuri 12 bakaba bitabye Imana. Itsinda ry'abagabo bitwaje intwaro barashe urufaya rw'amasasu mu gace kitwa Cleveland mu burasirazuba bw'umujyi wa Johannesburg wo muri Afurika y'Epfo, maze abantu bagera kuri 12 basiga ubuzima, abandi 9 barakomereka. Muze kunyemerera kandi tugane mu gihugu cy'Ubuyapani. Ikiri kuvugwa nta kindi nuko urubyiruko rwaho rudakozwa ibyo gushaka ari nayo ntandaro zigabanuka ry'abaturage muri iki gihugu. Ubuyapani bukomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'igabanuka ry'abaturage nyuma y'uko imibare mishya igaragaje ko umubare w'abana bafite munsi y'imyaka 15 bageze ku rwego rwo hasi rutigeze rubaho. Ni mu gihe kandi ubushakashatsi bukomeza bugaragaza ko muri iki gihugu ikibazo cy'urubyiruko rukomeje kwigumura rudatikoza ibyo gushaka rukomeje kwiyongera, ari nayo ntandaro y'iki kibazo kigabanuka ry'abaturage. Kunzi Ibendera TV rero munyemerere tuze gusoreza amakuru ajyanye n'imikino, tubabwire ko ikipe ikunzwe cyane hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Rayon Sport, benshi bakunze kwita Murera, yaguze imyugariro w'umunyacade witwa Charles Chiparo wakinaga ikipe ya Kasike Star FC yo mu cyiciro cya kabiri muri Afurika y'Epfo. Kunzi Ibendera TV rero munyemerere tugaruke nyuma y'akaruhuko turambura aya makuru yacu, cyo mbasaba no kudakura urushinge kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5. Ikaze. Alright, murakoze cyane bakunze Ibendera TV, munyemerere tudatinze duhere iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko u Rwanda n'Ubushinwa bishaka gushyiraho itsinda ry'ubucuti rihuza abadepite b'ibihugu byombi. U Rwanda n'Ubushinwa binjiye mu masezerano n'ibiganiro bigamije gushyiraho itsinda ry'ubucuti hagati y'abagize inteko nshingamategeko z'ibihugu byombi mu guteza imbere ubufatanye n'imikoranire. Igitekerezo cyo gushyiraho itsinda ry'ubucuti hagati y'abadepite b'u Rwanda n'Ubushinwa cyaganiriweho kuri uyu wa gatatu. Ambasaderi w'Ubushinwa Zhao Wenqi yasuraga perezida w'inteko nshingamategeko Kazarwa Gertrude. Kazarwa yabwiye itangazamakuru ko ibi biganiro byari mu murongo w'Ubushinwa, ubuhahirane n'ubufatanye bisanzwe biri hagati y'ibi bihugu byombi mu nzego zitandukanye. Ati ibiganiro nagiranye na ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda byitaye cyane mu mibanire cyangwa se ku bucuti hagati y'inteko nshingamategeko hagati y'Ubushinwa ndetse n'u Rwanda, kandi bishyigikirwa n'ibikorwa bimaze igihe bikorwa hagati y'ibihugu byombi, haba mu bucuruzi, ibikorwa remezo ndetse n'uburezi. Yavuze ko ibiganiro by'uyu munsi byagarutse kandi ku gushyiraho itsinda ry'ubucuti hagati y'abadepite b'Ubushinwa ndetse n'ab'u Rwanda. Ati icyo byatanze ni uko inteko zigiye gukorana kugira ngo dukore itsinda ry'ubucuti hagati y'inteko zishinga amategeko zigizwe n'abadepite bo mu Bushinwa ndetse n'abo mu Rwanda. Iyo tumaze gukora itsinda ry'ubucuti badufasha gukorana neza kuko inteko ziba ziri hamwe
bakaganira hamwe ku buryo ibikorwa bigendana. U Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bikorana neza bya hafi n'Ubushinwa, haba mu bucuruzi, ishoramari n'imigenderanire hagati y'abaturage b'ibi bihugu. Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda iherutse gutangaza ko umubare w'Abanyarwanda bajya mu Bushinwa wikubye kabiri mu myaka ibiri bitewe n'ibyemezo byo koroshya kubona viza, kwagura imikoranire y'ibihugu byombi mu bucuruzi, uburezi no guhahirana ubumenyi. Mu mwaka wa 2023 Abanyarwanda barenga 3500 basuye Ubushinwa. Umubare mu mwaka wa 2025 wiyongereyeho abarenga 7,000. Ni ukuvuga ko rero igihugu cy'Ubushinwa n'u Rwanda mu bigaragara n'ubundi bisanzwe ubushuti bimeze nk'igihango. Bakunze Ibendera TV munyemerere twerekeze mu gihugu cya Afurika y'Epfo, tubabwire ko abantu 3 bitwaje intwaro bamishe ibisasu mu bantu, hapfa abantu 12. Itsinda ry'abagabo bitwaje intwaro barashe urufaya rw'amasasu mu gace kitwa Cleveland mu burasirazuba bw'umujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Hapfa abantu bagera muri 12, abandi 9 barakomereka. Johannesburg ni umwe mu mijyi minini ya Afurika y'Epfo yakunze kwibasirwa n'ibibazo by'umutekano muke, birimo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa rikoresha intwaro. Polisi ya Afurika y'Epfo yatangaje ko igitero cyabaye ku mugoroba wo kuwa 9 Kamena 2026 mu gace karangwamo imiturire y'akajagari. Inavuga ko yahise itangira guhiga abasaga 10 bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bugizi bwa nabi. Amakuru y'ibanze agaragaza ko abo bagizi ba nabi bageze muri ako gace bari mu modoka y'umweru yo mu bwoko bwa Toyota, binjira banyuze mu nzira ebyiri zitandukanye, batangira kurasa abaturage bari ahantu hatandukanye. Nyuma yo kurasa bahise bahunga bakoresheje iyo modoka yo mu bwoko bwa Toyota abarimo. Kugeza ubu icyateye icyo gitero ntikiramenyekana, mu gihe inzego z'umutekano zikomeje iperereza zigamije kumenya abakoze no kubashyikiriza ubutabera. Afurika y'Epfo iri mu bihugu birangwamo ubugizi bwa nabi mu isi. Imibare igaragaza ko buri munsi muri iki gihugu hicwa abantu barenga 60. Bakunze Ibendera TV rero munyemerere twambukiranye umugabane wa Afurika tugere mu gihugu cy'Ubuyapani, tubabwire ko urubyiruko rudakozwa ibyo gushaka mu ntandaro zo kugabanuka kw'abaturage. Ubuyapani bukomeje guhura n'ikibazo gikomeye cy'igabanuka ry'abaturage nyuma y'uko imibare mishya igaragaje ko umubare w'abana bafite munsi y'imyaka 15 wageze ku rwego rwo hasi rutigeze rubaho. Gicurasi 2026 Minisiteri y'Umutekano w'imbere n'itumanaho yatangaje ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze kuri 13.3, ni ukuvuga ko bagabanutseho 350 ugereranyije n'umwaka wabanje. Kugira ngo byumve neza, mu bana 1950 bari munsi y'imyaka 15 bari bagize 35.1% by'abaturage bose, ariko nyuma y'imyaka 50 gusa aba bana bari 14.5% by'abaturage bose. Nubwo hashyizweho ingamba zitandukanye, iki kibazo cyarananiranye burundu, kuko mu mwaka wa 2025 abana bari munsi y'imyaka 15 bagize 10.8% by'abaturage bose. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishingiye ahanini mu igabanuka rikabije ry'abana bavuka. Igabanuka ry'abaturage mu Buyapani riri ku muvuduko wo hejuru kurusha mu bindi bihugu bikikije iki gihugu. Ni mu gihe kandi ubushakashatsi bugaragaza ko impuzandengo y'abana umugore umwe yibaruka iri munsi ya 1.2 ku rwego rw'igihugu. Mu gihe kandi umurwa mukuru Tokyo bisa nkaho batakibyara, kuko iyi mibare yo igeze kuri 0.99. Ibi kandi bifitanye isano n'igabanuka ry'abashyingiranwa ndetse n'urubyiruko rwinshi rutakibasha kugira ubushake bwo gushyingiranwa cyangwa se kubyara. Nubwo leta kandi
kandi yashyizeho gahunda zitandukanye zo gushishikariza abaturage kubyara no gufasha imiryango. Ikibazo gikomeje gufata indi ntera bituma impungenge ziyongera ku hazaza h'ubukungu n'imibereho by'iki gihugu. Bakunzi b'Ibendera TV rero munyemerere dusoreze mu makuru y'imikino tubabwire ko ikipe ya Rayon Sports yaguze myugariro w'umunya-Chad, umwugariro wavuye mu gihugu cya Chad witwa Charles Chiparo wakiniraga ikipe ya Catholic Star FC yo mu cyiciro cya kabiri muri Afurika y'Epfo. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 wavukiye muri Cameroon ndetse ufite uburebure bwa metero 1.99 yageze muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2025 muri Mutarama. Mbere yaho yakiniye ikipe ya CR Bernousi muri Maroc, Colombe Sport na APG FC zo muri Cameroon. Yabaye myugariro kandi wa gatatu wo hagati uguzwe na Rayon Sports nyuma y'umunyekongo witwa Abele Matumona wakunda kanda wakiniraga Amagaju FC na Nshuti Didier wavuye muri Gorilla FC. Ubura abakinnyi bose kandi bivuze ko hari abagomba gusohoka bari basanzweho muri ikipe, harimo Yusuf Dianye, Chimanga, Ramazani Kirembe n'Abayisenge Mbeni basoje amasezerano, kongeraho na Rushema Chris ufite undi umwaka umwe. Undi mukinnyi kandi mushya wamaze kwinjira muri Rayon Sports Ndayishimiye Didier ukinira hagati mu kibuga asatira izamu cyangwa ku ruhande rwose rw'iburyo, wavuye muri AS Kigali. Umuyobozi wa tekinike wa Rayon Sports Umufaransa Adrien Renard kuri wa kabiri yavuze ko bazagura abakinnyi bari hagati y'8 na 12. Abandi bavuga muri Rayon Sports biravuga ko basinye, asigaye gutangaza ni Ndikumana Fabio na Muhoza Didier, mu gihe kandi iyi kipe yifuza Iradukunda Eri 3, Hakizimana Zuberi akiniraga Mukura Victor Support. Abandi abarundi Modeli Akibali uri gusoza amasezerano muri Gasogi United na Henry Musanga uheruka gutandukana na Police FC. Mu gihe kandi abakinnyi bane Gikundiro yamaze kongeramo amasezerano barimo Nshimiyimana Fabrice, Ishimwe Ganijuru Eri ndetse na Nshimiyimana Emmanuel Kabange. Unzi Ibendera TV rero munyemerere dusoreze kuri aya makuru y'imikino, kuko amakuru yacu nakagaruka twongere guhura ku isaha ya 5 n'igice tubagezaho amakuru azagezweho ku isaha y'ejo ya 5, cyangwa se abantu kudakuraho urushinge kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri igata. Reka nsoze rero nkira ni ijoro ryiza akuri mwese bakunzi Ibendera TV, subire mu gitondo ku isaha 5 n'igice makuru azabagezweho ku iyo saha. Icyo musaba ni ukudakura urushinge kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri igatanu. Murare neza, Imana ibarinde. Ciao ciao.